افسانه زیبی جهان. بود نبود شاهزاده بود که دولت و ثروتی فراوان داشت، اما از فرزند که باعث دلگرمی این دنیاست محروم بود. هر روز با زنش به درگاه خداوند تولا و زاره می کرد و بالاخره تولا و تضرع او به گوش خدای تعالی رسید. در آن شبی که می بایست چشم زن شاهزاده روشن می شد، درش را دو موی سفید مسافر کوفتند و التماس کردند که برایشان یک شبه جای خواب بدهند. من دیده ایستادم که شما خیلی مانده و خسته شده اید. با جان و دل برایتان جای می دادم، اما امشب به فکرم در خانه ما آرام خوابیدن ممکن نیست، گفت شاهزاده. با وجود این مسافران با اصرار التماس خود را تکرار کردند و شاهزاده ناعلاج راضی شد. برای موسفیدان رخت خوابی نرم تیار نمودند. قریبی نصف شب زن شاهزاده به آه و ناله در آمد. بروی حولی برو و موقع ستاره ها رو مشاهده کن، گفت موی سفیدی که نسبتاً کلان سالتر بود به شریکش. وی به بیرون برآمد و ستاره ها را مشاهده کرد و باز به نزد شریکش آمد و عرض کرد به من موقع ستاره ها معقول نه، فقط علامت دورها. خوش بگذار تفلک اندکی صبر کند وگرنه آدمی بدبخت خواهد شد. موی سفیدان باز به رخت خواب خود دراز کشیدند. بعد نصف شب آه و ناله زن شاهزاده شدیدتر شد و مسافرها باز بیدار شدند. کنی رفته ستاره ها رو مشاهده کن، گفت موی سفیدی کلان سالتر به شریکش. وی به بیرون برآمده ستاره ها را مشاهده کرده آمد. اگر حاضر به دنیا آید اقبالش بلند خواهد شد. بگذار گفته تو بر این شود. راضی شد. به فکر همراهش موی سفیدی کلان سالتر و زن شاهزاده پسری تولد کرد که در زیبایی امثال نداشت و در پیشانیش ستارچه طلا درخشان بود. شاهزاده به نهایت شاد و ممنون شد و موی سفیدان را به خود برادر خواند. در سری گوهره تفلک اشرفزاده های بسیار جمع شدند. هر یک تنگه های طلا و نقره هدیه می نمودند. اما مسافران بیچاره نه تنگه طلا داشتند و نه نقره و مسافری کلان سالتر به بالای گهواره خم شده گفت گرچنده که ما طلا نداریم به تو تحفه دیگری تیار کرده ایم. ما به تو زیب جهان را به زنی می دهیم که در تمام روی دنیا از وی دختری زیباتری نیست. والدین تفلک این سخنان را به دفتری نوشته آن را پنهان کردند. پسرک نه روز به روز بلکه ساعت به ساعت کلان می شد. بار او که کتاب های پدرش را به ترتیب می انداخت تصادفاً چشمش به آن دفتر افتاد. آنگاه شاهزاده جوان قرار داد که به جستجوی زیب جهان خواهد برآمد. او با پدر و مادرش خیر و خوش کرده به راه برآمد. راه روان فکر میکرد که از کی مکان عروسش را بپرسد. خیلی فکر کرد و به خلاصه آمد که باید به پیش آفتاب برود. از چندین کوه و وادی، از بحر و دریا گذشت و آخر به منزلی که مادری موی سفید آفتاب تابان زندگی میکرد رسید. تو پسرم از کجا پیدا شدی؟ آخر به اینجا نه پای اینس میرسد نه پای جنس، گفت کمپیرک. آه مادر جان، من آمدم که از آفتاب منزل و مکانی زیب جهان را پرسم. اندکی صبر کن، همین که پسرم به خانه برگشت من از او میپرسم. فقط اگر پسری من گرسنه برگردد احوالت تباه خواهد شد.
بیا من تو را پنهان کنم. و تا که آفتاب یافته او را نتواند، او را در تگ تغاره پنهان کردند. بگاهی آفتاب برگشت و هنوز از آستانه فریاد زد: مادر جان، چرا از خانه ما بوی اینس می آید؟ در اینجا اینس از کجا پیدا می شود؟ از افتکار هنوز بوی زمین از دماغت نرفته است. آرام کنانید او را مادرش. اما پسرش گفت: نترس، وی کسی که نباشد من در حقش بدی نخواهم کرد. شاهزاده این سخنان را شنیده از تگ تغاره برآمد. تو برادر برای چی به نزد من آمدی؟ پرسید آفتاب. من از تو منزل مکان زیب جهان را پرسیدنی بودم. گفت شاهزاده: من درباره زیب جهان حرفی نشنیدم. به نزد شمال رو، وی هر روز در روی زمین سیاحت می کند، شاید او دیده باشد. گفت آفتاب. شاهزاده به جستجوی شمال برآمد. او خیلی راه پیموده به لب غاری رسید که در آنجا مادر شمال زندگی می کرد. از کجا می آیی پسرم؟ چه خیل گذارد به این منزل دوردست ما افتاد؟ آخر در جایهای ما نه پشه پر زده می تواند نه پرنده. پرسید مادر شمال. من مادر جان برای آن آمدم که از پسر شما منزل و مکان زیب جهان را بپرسم. اندک صبر کن پسرم، همین که شمال برگردد میپرسم. فقط به تگ تغاره پنهان شده است. اگر پسرم گرسنه برگردد هلاکت روی دادنش ممکن. گفت مادر شمال. شمال دوان دوان به غار در آمد و قریب تغاره رو چپه کرده بود و فوراً بوی آدم را فهمید. مادر جان، بوی اینس به دماغم رسیده ایستاده است. کی را پنهان کرده ای؟ اینس از کجا؟ تو در روی زمین بسیار سیر کردی، بنابراین بوی اینس به دماغت نشسته است. نترس مادر، من او را خفه نمی کنم. گفت شمال و شاهزاده از تگ تغاره برآمد. خوش برادر، برای چی به نزد من آمدی؟ پرسید شمال شاهزاده را دیده و شاهزاده مطلبش را عرض کرد. گرچنده تمام روی زمین را بارها چرخ زده برآمدم، نه زیب جهان را دیدم و نه منزل و مکانش را میدانم. از افتکار ماه منزل و مکان او را میداند. رو از او پرس. شاهزاده مصلحت شمال را پسندید و به راه برآمد. خیلی وقت راه پیمود و در آخر به منزل ماه رسید. چرا نزد من آمدی برادر جان؟ پرسید ماه. من از تو منزل و مکانی زیب جهان را پرسیدنی، شاید شنیده باشی. گفت شاهزاده. بله، نه تنها شنیدم بلکه منزل و مکانش رو هم دیدم. دین شب راهش رو روشن میکردم. جواب داد ماه. فقط وی در دنیای دیگر زندگی میکند. راهش رو نشان نمیدی؟ گفت شاهزاده. من تو را تا در آمدگاهی زیر زمین گسل میکنم. در آنجا آدمانی را پیدا میکنی که دوام راه را به تو نشان خواهند داد. اما بدون، اگر تو در زیر ستاره سعد تولد یافته باشی به موفقیت نائل شدن میتوانی. شاهزاده دیگر حرفی نگفته التماس نمود که او را گسل کنند. آنها خیلی راه پیموده به پل رسیدند. ماه به شاهزاده فرمود که پیاده شود و اسبش را به بالای پل راند. شاهزاده از این امر حیران شد. با وجود این گردن نتافت. وی از اسب فرآمده وی را یک قمچین زد. همین که اسب به بالای پل برآمد، از زیر آن اژدری عظیم بیرون جست. اژدر اسب را گرفت و به تگ پل برد. اژدر اسب را پاکیزه خورده، شکمش را سیر کرده حلقه زده خوابید. به همین طریق شاهزاده به هیچ ترس و بیم از روی پل گذشت. در این وقت ماه غیب زد
ва шоҳзода дар кӯҳистони мафус дар байни харсангҳои ҳавлангез яккаву танҳо монд. агар моҳ боз ба ӯ расида намегирифт ва роҳашро равшан намекард, аҳволаш табоҳ мешуд. дар охир онҳо ба кулбачае ки дар мобайни бешаи анбӯҳе воқеъ буд расиданд. моҳ боз ғайб зад. аз кулба ду соҳири мӯйсафед баромада шоҳзодаро мамнун пешвоз гирифтанд. салом салом додарзодаи азиз, мо кайҳо боз ба ту интизор ҳастем. шоҳзода ҳайрон шуд. ин мӯйсафедҳо ӯро аз куҷо медонанд? инҳо ҳамон мӯйсафедоне буданд ки ба шоҳзода ҳанӯз дар рӯзи таваллудаш зейби ҷаҳонро ба арӯсӣ номзад карда буданд. акнун писарам, роҳатро пеш гир, роҳи ту ана аз ҳамин ҷо мегузарад, гуфт мӯйсафеди калонсолтар ба ҷои таркидаи замин нишон дода. мо туро бо ресмон ба он ҷо мефарорем, илова намуд ӯ. шоҳзода розӣ шуд, аммо пеш аз фаромадан ба мӯйсафедон рӯмолчаи сафедашро дода таъин намуд. агар ин рӯмолча аз хун сурх шавад, бидонед ки аҳволам бад аст ва ба имдодам бишитобед. мӯйсафедон илтимосашро қабул карданд ва аз ӯ низ хоҳиш намуданд ки худро ӯ эҳтиёт кунад ва агар боз ба боло баромаданӣ шавад, аз нуги ресмон гирифта онро алвонҷ диҳад. шоҳзода ба мулки ношинос фаромада ресмонро аз миёнаш кушода дид ки дар қарибии кулбае истодааст. дар қарибии кулба қасри шишагӣ ба кулба сархалонда дид ки дар он ҷо пиразани фолбине нишастааст. ассалому алайкум, гуфт шоҳзода. ва алайкум ассалом писарам, мондаҳои сафар? пурсид кампирак. ман омадам аз шумо бипурсам ки оё манзилу макони зеби ҷаҳонро шумо медонед? зеби ҷаҳон? пурсид кампирак. манзилу маконаш ҳамин ҷо. вай ҳо дар он қасри шишагӣ зиндагӣ мекунад, аммо ба он ҷо даромада тавонистани ту дар гумон аст. ҳеҷ кас ба он ҷо дохил шудан ва рӯи зеби ҷаҳонро дида наметавонад. ба ман модарҷон илоҷашро мегуфтед, чӣ кор кунам ва бо кадом роҳ ба дидори ӯ мушарраф шавам? бо исрор илтимос кард шоҳзода. не илтимос накун. басе ҷавонони ғаюр дар зери девори қасри ӯ сари худро бохтанд. ба қасри шишагӣ даромадан амри маҳол аст. ба ман имдод кун модарҷон, ман ин нағзиятро аслу фаромӯш нахоҳам кард, гуфт шоҳзода. пиразани фолбин розӣ шуда гуфт. хайр, ба ту ёрӣ ва маслиҳат медиҳам. зеби ҷаҳон дар қуллаи кӯҳи қасри шишагӣ зиндагӣ мекунад ва ту ба он ҷо расида наметавонӣ. аммо зеби ҷаҳон ҳар ҳафта рӯзи ҷумъа бо 12 хизматгор духтар барои обозӣ ба лаби кӯл мефарояд. агар ту паҳлавони мумтоз бошӣ, ба боғ рафта то барои обозӣ омадани духтарон интизор бош. зеби ҷаҳон аз сар тоҷро гирифта ба болои алаф мемонад. ту як хизматгор духтарро бо тир зада маҷрӯҳ кун. зеби ҷаҳон ба болои ӯ хам шуда аз тарс нолаву фиғон хоҳад кард. ана дар ҳамин вақт номаълум наздик шаву тоҷро гирифта ба сарат мон ва ба қафоят нигоҳ накарда бо тамоми қувва гурез. ҳушёр бош, ба қафо нигоҳ накун, вагарна аҳволат табоҳ хоҳад шуд. шоҳзода то рӯзи ҷумъа нигоҳ карда истоду баъд камонашро гирифта ба лаби кӯл рафт.
дери нагузашта зейби ҷаҳон бо 12 хизматгор духтар пайдо шуд ва пеш аз он ки ба об дарояд тоҷро аз сар гирифта ба болои алаф монд. шоҳзода чун зеби ҷаҳонро бидид волаву шайдо шуд ва тамоми насиҳатҳои пиразани фолбин аз хотираш пок бирафт. бинобар ин сарашро аз байни буттаҳо баровард. зеби ҷаҳон ба чашмони ӯ як каф об пошид. шоҳзода хост рӯй ба фирор ниҳад, аммо дар худи ҳамон замон ба оҳу табдил гашт. мӯйсафедони соҳир дар баландие менишастанд ва дар пешашон рӯймолчаи сафедро густурда буданд. ҳамин ки шоҳзода ба оҳу табдил ёфт, рӯймолча аз хун сурх шуд. аҳволи писари додархондимо чатоқ. вақтро беҳуда нагзаронда ба имдоди ӯ рафтан лозим. қарор доданд мӯйсафедон ва ба зери замин фаромаданд. рӯймолчаро ба ҳаво партофтанд ва рӯймолча онҳоро рост ба назди пиразани фолбин овард. пиразани фолбин аз аҳволи шоҳзода воқиф буд ва тамоми саргузашти ӯро ба соҳирони мӯйсафед нақл намуд. ба вай чӣ хел ёрӣ расондан мумкин? пиразани фолбин ҷавоб дод: ёрӣ додан мумкин. охир ӯ дар пешонӣ ситораи тилло дорад. аз тиллои холис тире рехтан лозим. ҳаҷми тир бояд баробари ситораи пешонии шоҳзода бошад. бо ин тир рост ба ситораи пешониаш задан лозим. он гаҳ вай боз ба сурати одамӣ бармегардад. мӯйсафедон боло баромаданд, тиллои холис ёфтанд, тир рехтанд ва зуд ба беша баргаштанд. шоҳзода дар он ҷо дар байни ӯбарин ҷавонҳо ки бо қувваи сеҳр ба оҳу табдил ёфта буданд чарида мегашт. мӯйсафеди калонӣ рост ба ситорачаи тиллоӣ тир зад. оҳу аз пой дарафтод ва дар худи ҳамон лаҳза ба худ сурати одамӣ гирифта аз ҷой бархост ва ба соҳирон барои имдодашон ташаккурҳо гуфт. мӯйсафедон илтимос карданд ки бори дигар бо эҳтиёттар бошад ва ба ғори худ баргаштанд. шоҳзодаи ҷавон ба назди фолбинзан баргашт. пиразан ӯро бо абрувони чин истиқбол карда сахт коҳиш намуд. оҳ модарҷон, аз ман хафа нашав. ҳамин ки зеби ҷаҳонро дидам, ҳама чизро пок фаромӯш кардам, гуфт шоҳзода ва аз фолбинзан маслиҳат пурсид. фолбинзан маслиҳат дод ки рӯзи ҷумъа ба лаби кӯл рафта ба паси шах пинҳон шавад ва ҳамин ки зеби ҷаҳон тоҷашро ба болои алаф монда ба обозӣ дарояд, онро гирифта гурезад. фақат ба қафо нигоҳ накунад ва ба зораву нолаи зеби ҷаҳон фирефта нашавад. рӯзи ҷумъа ҳам расид. шоҳзода ба лаби кӯл рафта ба паси шах пинҳон шуд. дери нагузашта зеби ҷаҳон бо хизматгорҳояш пайдо шуд ва тоҷашро ба болои алаф монда ба обозӣ даромад. шоҳзода аз паси шах баромада тоҷро гирифта гурехт. зеби ҷаҳон инро дида ҳамроҳи 12 хизматгор духтараш ба парвоз омад ва ҳамин ки ба шоҳзода расид, ба таваллову тазаррӯ оғоз кард. шоҳзодаи ширин, як ба ман нигоҳ кун, як бубин ки ман чӣ хел рӯи зебо дорам. шоҳзодаи ҷавон гумон мекард ки модоме тоҷ дар дасти ӯст, дигар боқӣ нест ва ба таваллову тазаррӯи зеби ҷаҳон фирефта шуда ба қафо назар афканд. ҳамин лаҳза тоҷ аз дасташ рафт ва худаш ба хирс табдил ёфт. соҳирон дар баландие менишастанд. дар пешашон рӯймолчаи сафеде. рӯймолча аз хун сурх шуд. додарзодаи мо ба фалокате дучор омад.
خطاب نمودند. یک باره هر دو و به پایان به زیر زمین بشتافتند. آنها روی مالچه خونالود را به هوا پرتافتند و از پس آن راست به خانه فالبینزن آمدند. مادر جان، ما در اینجا به سر دادرزاده ما باز یگان آفت آمد. به او چه خیلی یاری دادن ممکن؟ پرسیدند. آنها زیب جهان او را به خرس تبدیل داد. دفعه گذشته بر این کنید. آنها از طلای خالص تیر ریختند، به بشه رفتند و خرسی را که در پیشانیش ستاره طلا داشت پیدا کرده به ستارهش تیر زدند. وی باز به شکل پیشینش برگشت. شاهزاده جوان باز به پیش فالبینزن رفت. خوش پسرم، مادامی که تو در زیر ستاره سعد تولد شده ای و اقبال بلند داری، بخت و اقبال حتما یارت خواهد شد. بیرو به زیب جهان منتظر باش. در ساحل کل کاسخانه سری اسب خوابیده است. همین که به آن رسیدی مرا به خاطر آر. همین که به خاطر آوردی فوراً به گنبسک تبدیل میابی و به کاسخانه سری اسب در آمده پنهان میشوی. وقتی که زیب جهان از سرش تاج را گرفت باز مرا به خاطر آر و باز به آدم مبدل میشوی. بعد تاج را گیر و گریز. فقط هوشیار باش در وقتی که از کاسخانه سری اسب برآمدن زیب جهان تو را نبیند، وگرنه او کاسخانه را به پایش مجق کرده میپرتاید و تو هلاک میشوی. شاهزاده جوان تشکرها گفت و وعده داد که از خط کشیده او ذره هم بیرون نخواهد آمد. در روز پنجم باز به کل رفت. کاسخانه سری اسب را یافت. فالبینزن را به خاطر آورد و به گنبسک تبدیل گشت. گنبسک از کاسخانه سری اسب برآمدنی شد، اما زیب جهان او را بدید و خدمتگار دخترها را جیغ زد. آنها با پای خود کاسخانه سری اسب را زدن گرفتند و آن را برداشته به آب هوا دادند. اما گنبسک در درون علفزار پنهان شده بود و چون دید که دخترها به آبازی در آمدند به آدم تبدیل یافت و تاج را گرفته با تمام قوه گریخت. زیب جهان این را دیده به تعقیب شروع نمود. وی پرواز کنان به شاهزاده نزدیک شده به التجا در آمد. عزیزکم، به من یک نگاه کن، ببین چه خیلی من پایهای زیبا دارم. اما تولا و التجایش این دفعه اثر نکردند. شاهزاده به نزد ترقیش زمین آمده از نو گریسمان گرفت و ساحران موی سفید او را کشیده به بالا برآوردند. همین که بر روی زمین برآمد زیب جهان با 12 خدمتگارانش نیز از پس وی رسیده آمد. زیب جهان علاج دیگری نداشت. تاجم را بده، من به آن به خانه‌مان برگشته نمیتوانم. عزیزم زیب جهان، بیهوده خود را عذاب نده. تا زن من نشوی تاجت را نخواهم داد، گفت. شاهزاده جوان او را به آغوش گرفته. زیب جهان چون دید که در پیشانه شاهزاده ستارچه طلا درخشان است او را دوست بداشت و به ازدواج راضی شد. شاهزاده با ساحران موی سفید خیر و خوش کردنی شد، اما آنش که کلان سالتر بود گفت که او را تا خانه‌اش گسیل خواهد کرد. شاهزاده از این خرسند شد و آنها به راه برآمدند. قریبی بیگاه به رباط رسیدند. شاهزاده و زیب جهان به خانه در آمده خوابیدند و موی سفید در نزد آستانه دراز کشید. 12 خدمتگار دختر به کبوتر تبدیل یافته به بالای بام نشستند. آنها شبانه با یکدیگر گپ می زدند. واه، خواجه و بانوی ما را فلاکت عظیمی در پیش است.
падари шоҳзода барояш як фойтуни тилло мефиристад. ҳамин ки арӯсу домод ба фойтун савор шуданд, ба ҷарӣ афтида гард хоҳанд шуд. аждари бадкина хоҷа ва бонуи моро куштанист. онҳоро огаҳ кардан ҳам мумкин нест. касе ки инро ба онҳо гӯяд, фавран гунг хоҳад шуд. мӯйсафед ки забони мурғонро медонист, ҳамаи инро шунид, аммо ба касе ҳарфе нагуфт. рӯзи дигар боз роҳашонро идома доданд ва боз ба работе расиданд. шоҳзодаю зейби ҷаҳон ба хона даромаданд. мӯйсафед дар назди дар дароз кашид ва духтарҳо боз ба кабутарҳо табдил ёфтанд ва парида ба болҳои бом нишаста бо ҳамдигар суҳбат мекарданд. ва хоҷаву бонуи моро фалокати азиме дар пеш аст. падари шоҳзода ба арӯсаш як қадаҳ шароб мефиристад. ҳамин ки бонуи мо онро нӯшад, мемирад, чунки аждар ба он заҳр рехтааст. касе ки онҳоро огоҳ кунад, фавран гунг мешавад. мӯйсафед инро шунид, аммо ба касе ҳарфе нагуфт. рӯзи дигар кабутарҳо боз ба болои бом нишаста ба суҳбат оғоз карданд. оҳ, хоҷаву бонуи моро даҳшати азиме дар пеш аст. вақте ки онҳо дар қасри шоҳӣ ба хоб мераванд, нисфи шаб аждар ба хонаашон медарояду хоҷаамонро мекушад. касе ки онҳоро огоҳ кунад, гунг мешавад. мӯйсафед инро ҳам шуниду ба касе ҳарфе нагуфт. дар қарибиҳои шаҳрашон шоҳзодаи ҷавон ба назди падараш чопарӣ фиристод, то ки ӯ арз кунад ки писараш бо арӯсаш зейби ҷаҳон ба хонаашон баргашта истодааст. падараш ба истиқболашон як даста сарбоз ва барои савории арӯсу домод як фойтуни тилло фиристод. ҳамин ки онҳо ба фойтуни тилло савор шудан хостанд, мӯйсафед печи роҳашонро гирифт. ба ин фойтун савор нашав, вагарна фалокате рӯй медиҳад, гуфт ӯ. ба фойтуни охирин савор шав. ту дӯсти содиқи ман ва ман аз амри ту гардан бар наметобам, гуфт шоҳзода. ва фойтуни тилло чун бод ба сӯи қаср шитофт ва дар роҳ аз шахи баланде афтода тикка тикка шуд. домоду арӯс сиҳату саломат роҳи худро давом медоданд. падари домод аз шодӣ ба арӯс як қадаҳи тилло шароб фиристод. аммо мӯйсафед намонд ки арӯс ба шароб даст расонад. зейби ҷаҳон ба гапи мӯйсафед гӯш карда илтимос намуд ки барояш шароби дигар биёранд. вақте ки шароби қадаҳро ба замин рехтанд, замин дар аввал сип сиёҳ ва баъд сурох шуд. онҳо ба қаср расиданд. волидайни домод онҳоро хушу хурсандона истиқбол карданд ва аз дидори зейби ҷаҳон ҳеҷ сер намешуданд. фавран ба тӯю сур оғоз намуданд. баъд аз зиёфат домоду арӯс ба хонаи хобашон рафтанд. дар ин вақт мӯйсафед омада илтимос намуд ки барои дар қарибии онҳо хоб карданд иҷозат бидиҳанд. ин ба шоҳзодаи ҷавон маъқул нашуд, аммо ноилоҷ иҷозат дод. шоҳзода бо арӯсаш ба рахти хоб даромаданд. мӯйсафед бо шамшери ӯрён дар болои сари онҳо дароз кашид. нисфи шаб садои мудҳише баланд шуд ва аждар ба хонаи хоби шоҳзода зада даромад. мӯйсафед ҷастахесту бо шамшери алмосгун аждарро задан гирифт. ӯ то даме шамшер зад ки ҷони ифлоси аждар қолаби аз он ҳам ифлостарашро тарк гуфт. аз ин сару садо шоҳзода бедор шуд ва дар дасти мӯйсафед шамшери хунолудро дида аз бистар ҷастахест.
مویسفید به او جسدی بدشکلی اژدر را نشان داد و بعد آن را به جری پرتافت. شاهزاده از مویسفید پرسید که او از کجا و چه خیل از این خطرها آگاه شد، اما او حرفی نگفته با همه خیر و خوش کرد و قصر شاهزاده را ابدی ترک نمود. شاهزاده یک عمر از ساحران نکوکار منتدار بود و با زن خود زیب جهان که در زیبایی در جهان امثال نداشت خوش و خرسندانه زندگی میکرد. شما نیز شنونده عزیز خانه آباد و سربلند باشید و البته به کانال ما ابونه شدن را فراموش نکنید. اگر افسانه پسندتان شده باشد خواهشمندم که علامت بسیار خوب را پخش نمایید. شاد باشید.